ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Bidatinze dushobora kongera kubona intambara y'isi, birumvikana yaba ari intambara y'isi ya gatatu. Iran na Israel byanze kuva ku izima. Imbwirwaruhame z'abayobozi ba Israel na Iran zigaragaza ko impande zombi ziteguye gukomeza kurwana. Israel ikavuga ko guceceka mu gihe umuntu agambiriye kukwica byaba ari ubufatanyacyaha. Israel yagabye ibitero muri Iran ejo hashize hari ku itariki 13 Kamena 2025. Yagabye ibitero ikoresheje indege za kirimbuzi za gisirikare zigera kuri 200. Irasa ku bikorwa remezo byiganjemo ibitunganya ingufu za nucleaire ndetse yica abasirikare bakomeye barimo n'umugaba mukuru w'ingabo. Israel yarasaga ahari inganda za nucleaire ivuga ko ari uburyo bwo kwirinda ko Iran yazarimbura iki gihugu. Ibi bitero byahitanye abantu bagera kuri 78 barimo abasirikare bakuru bagera kuri 20 n'abahanga mu byo gukora ibisasu mu ngufu za nucleaire 6. Kuri uyu wa 13 Kamena Iran yahise yihimura nayo irasa ibisasu mu mujyi wa Tel Aviv na Ramat Gan bisenya inzu zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Iran yavuze ko irasa ahari ibikorwa remezo by'ingufu n'ubucuruzi. Gusa ibisasu bibarirwa mu ijana Iran yarashe byinshi byapfubirijwe mu kirere bigizwemo uruhare n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Israel. Gusa ari abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko iki gihugu cya Amerika cyafashije Israel mu kwirinda ibi bisasu. Inyubako nyinshi zangiritse harimo n'izituwemo mu mujyi wa Ramat Gan, izindi zirasenyuka mu mujyi wa Tel Aviv. Imibare ya nyuma y'ibyo bitero igaragaza ko ari abantu 2 bakomeretse bikomeye mu gihe 8 bakomeretse byoroheje, mu gihe 34 bagwiriwe n'ibisasu n'ibisigazwa by'ibisasu byabaga bimaze gupfubirizwa mu kirere. Ambasaderi wa Israel mu muryango w'abibumbye bamwita Dani Danone yabwiye akanama gashinzwe umutekano ka Loni ko haburaga gato ngo Iran ikoze imitwe y'intoki ku ntwaro ziremereye. Yavuze ko ibitero byagabwe kuri Iran byari bigamije kwirindira umutekano kandi ko babikoze nta bufasha bw'ikindi gihugu bafite. Yagize ati, twirwanyeho kuko amateka yatwigishije ko guceceka ari ubufatanyacyaha kandi ko kujijinganya bivamo urupfu. Twafashe icyemezo kuko mu myaka 80 ishize abayahudi twaravuze ngo ntibizongere. Amerika yavuze ko ingaruka zikomeye zihita zigera kuri Iran mu gihe yarasa ku baturage bayo, ku bikorwa remezo cyangwa ibirindiro byayo. Iki gihugu cyashimangiye ko cyari kizi neza amakuru y'ibi bitero ariko kitigeze kibigiramo uruhare. Ambasaderi wa Iran muri Loni bamwita Amir Said Ilavani yavuze ko ibi bitero bya Israel byahitanye abantu bagera kuri 78 barimo abasirikare bakuru, naho 320 barakomereka. Uyu mugabo yashimangiye ko Amerika ari umufatanyacyaha muri iki kibazo. Mu magambo ye yagize ati, iyo utera inkunga ukanafasha ko ibyaha nka biriya bibaho, bose basangira ingaruka zabyo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran bamwita Abbas Araghchi yavuze ko abasaba igihugu cye guterera agati mu ryinyo nyuma y'ibi bitero bya Israel nta shingiro bafite. Ku rundi ruhande, ingabo za Israel zatangaje ko ziteguye gukomeza kugaba ibitero kuri Iran igihe cyose zibona ko ari ngombwa. Reka tubibutse ko Amerika nyuma y'ibi bitero yaje kwemeza ko yafashije Israel gupfubya ibisasu bya Iran. Reka dusoreze ahangaha mwibutsa niba aribwo bwa mbere gukanda subscribe, ugakora share, like na comment kugira ngo ubutaha ujye ubibonera ku gihe. Reka dusoreze ahangaha, ndabakunda cyane.